Wei Dr. Barjala boleh tip kerteng kemu Dr. Santa Singh ula syak keno boleh jerong keti ialah kenong pang kebalawan Pak Sumar ke janmit jengka arpulai terik risau arajar pusau. Kini kekentai kalau itu lagi bahagiang kibala pentip syakin noilam jengka kasih Students Union KSU Shillong Mingi Circle kebala lej banyak keren berkibor penyat kini ke Jaka Sumar. Kerkum kejing tu samla Renal Suting noilam ke Circle ulaong. Bo Medical Superintendent ulaong bakum kebor penyat hospital kali yo jing mudui persya yau tu doktor. Syu ulaong bakibor penyat ketika Jaka Sumar telah tahu dah ke komiti bantokit halor kini kejing kena. Ka jima kendo ini nak yang KSU Shillong Mingi Circle ya director jangka nikem sekarang ba kaja ko kes ba sya lomba sya haras ba ko ke patient bo sya haras wi doktor ba tenu santa sing te ka jingjak la ketika ada dua jan menen asli te nyipat nak syuting tep menehi te mas syuting tep itu te tajan miet la yawan ban mi spesial ke hospital te menes phang la yo penduk ya u menes jangka hospital te la patai ni ba ka ladan komplain ba ya file nak yang ki bahieng long kam kapat ai kam padai ka FAR te file ng komplain hapo ka hospital hi te nak yang UMS ula pha jitep cha director te mentai da wan director la yo jitep ba kene ka case la long ba ki dang form ta komiti te hata komiti bala penben la don ki eksternal du belum deh pokok nigrem te sakoi du ki la benya hi kan komiti ba nak liang jong director pula kan basahi ba kene ka jingjia ka kies ka pemerintah la ya approach act ma prevention of sexual harassment act aja khala te nak liang jong director pula kan basahi ba hakta komiti ba kimdon kinu ki staff ne kinong tray ba tiba-tiba po nigrem te kindai be ki external staff atau external ibadan po Shillong ba sebadan Shillong te nak lang tungi wilayah tha bat wilayah kan ba director ba kene ka komiti ka bakoi suba abang transparent bat kariban pau ke sha bat ke ba ja kata direksi pi kalom ne ba yung studi ba iban sim dawai mo iban sim dawai din tu doktor jong ti ni lah jong ti i te ko isu tu ba doktor de ma kadega kam jung ma ban pek ban sumar ki pang wisdom lipat lada syak boleh untuk long kedon ke semua de yong ta ke kedon semua ba doktor ni ban kis kan tu ban de sexual harassment dan nak bilang ni tai la sutu ba la kham sistai te kata pek cari nega rai jong komiti long no ada slow la slow ba ki distance kin pedang ada kin semua pat siap la sai jing sa nak bilang komiti kala ya pak ada kopi ba kin song sai te nak bilang jong director jong nigrem long ba lesi kene kan simport maximum kena kursi lesi la bam porsi sini asninya kursi na so ngajak kis te long hapok na kursi pat long ka result la yo ban niru inang i abi ka result mengata kadai ka maximum dia kan ba ki aipor kan long kaliang ka hospital ru ini ka komiti bahkan pendak hapok ka ndai pau si kata kadai ka maximum bakila garanti kan nak kaliang ka hospital ru ba nadu sedang ko along with everything black and white like long te ngiru nak kalian sungiru long bagi ong bakadon kata komiti te ngisani kata kan te ngisapek pada nang ni kan kai kata komiti kale kan te ngisapek result ngiru menang ong yo director ba ya kai baka le komiti ai baka long fair and square kan long shy kan baka nom syak sidang yang nuru te ngis up itu kata ka report te ka komiti kale bagi menra kata te ngisa sapek kan kalau kan pi ya kata minta mari pelak penrai mata tiap komiti pelak penrai ba mendak guilty dengan guilty te lada pau hi bau doktor guilty termut nak kalian ke komiti kan tadi ban suspend you ban ternyuk sini te nak kalian keseng sebut dia ni ya kan ya
mana kalian udara tor uang buntahi ba ni ken bisar ken da peniap ha manu ba bakala manu balai tikin up ya kata apa yang kajingnya wat peniap ya kata ya se kemudian manu kajing kalti na kalian tung doktor ane wong kuta kan apa sim ba file kes lagi hapan wat peniap suang raya buntahi teng la dapat kelihi mana kalian jong ke hospital tu tempat dan kena ke suspension yang ni doktor tak ada bahkan bayok kan di report bawang tak nak ka komiti Kamu ini kita ingin kita file komplain ke dari mana sini? mendin ka sing ki file complaint syau medical superintendent Mau direktur lah mention ya kata bahawa layu ini ke komplain sini ke pokoknya Hoi. Baik lapor itu nak film itu lapor pasal komiti. Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka Kashab plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya